the biara da. I tell you. Sa kunya na wote so no. Na wo mampo hene kura ento no. Ento mampo hene. Na dia kɔ otumfo ho. Aso kɔ mampo hene wa kunya no ento no. What I say? Enti ye besrew. Sa wo bekasa otumfo ho na wa fani ani so ankasa no ho a you charge some people to come after you irrespectively. Enti ye besre. If you attack my king, you attack me. Sana reality o. Enti the drum you are beating no a recipe for chaos and disorder. Enti Dorma Hene, please do name we ya dia wa kunya no ento no. Se no na wani bre no dia ene ya wudi beko wo because you cannot change it. You cannot change it. And this wudi ya wo so your hene na wo be yem puntu juma dia agedi no wonye. Na mo social media ankora di so agro na ado ho ba gimu bi aba ba ye na dia nana eje tu buma nana wa hwia unya ba bi nyina o eje tu buma wa hwe ya unya ba bi nyina ti wo kasa ahwe wachi omo mu yodiom no asema basesi o mbeti ada akunya no nya wo dia na wo so ye bema nana otumfo osetu otosumi wasi ne hene bema beko a wonko wona no adua na piesie enye Dorma. History has it. It is documented. You see now yemfa tuo ni sekan kwa akon enti mu biebie ma no kasa akomko na nkan ni enkane tetina ka sabi ubi hye wanum entokwa bai na motisuntre so ama entokwa ni mu no sa time na kisi ene di manim e friend Dorma kisi wana na di manim wo suntre so ana moni asante de yemu na ntokwa mu no na akorabo kan nana obiri yebo a sa time no kura no na nya asante na ye kwaman omon kan omon bo as one people ana ye tam nana de no koye ye koye no ana na akwa akura na ye kofa ne wafa ase o se tu woto odikan se womra no obedi no wafa ade knowing very well say ayem one mo akum na akura bo kan ne wafa no he came with pain and revenge e wana akumam enti obetena so na asante kan ho bom ye strong no say no o ma dwane afri hakura na we have to pay them back for killing my uncle enti we are kete ban kete me kachira wo banyinsam Dorma Hene if you don't know we are kete ban na asante yenim ko yenim dwane o yenim ko beti Dorma kisi twan ti. This is history. You can't change it. You came to meet it. Even your predecessor, Nana Jimambedu, no woman, he accepted that fact and subscribed to the golden stool. Why? Adena oyesa. O be yama se kokaye se I said Dorma fo ne asante fo nka. Meanwhile ye anuanom but the wo ye no na sesi ano asante ni bi ne nam Dorma na Dorma ni jimifuo bi ekoka se asante ni bi ni no de ade ekobo na obeblem hwan sa na Dorma ni bi nam asante na asante ni jimifuo enso koka se Dorma ni no de ade ebo na hwan tri so na bo ade na wo ye ne se bi wadwi ho akọ akiri afede e betimi di aba Dorma Hene wo kasa ahwewachi o hwewachi se sa Dorma kisi honhom no na abehye omu dia ene e meka cho so otumfo se tutu the first honhom na hye otumfo se tutu no so na abakwasam kire so wachi watwawuti enti se wo ye na se history will repeat itself dia obi nkase puduo nshi o Dorma Hene obi nkase puduo nshi na hye ayebedi dwo asante na anu omu di agro no kowachimprenu na dwe ho kowachimprenu na dwe ho neja yampia na obetena social media etotototo no bema wo beko a unko wo wano se memeni we kokon ne aka cho se jai na aka se nye we na beka se minya yanka wo beko e wo tirim enti se wote ho ya besi hini awie
aso da free ho no afa na wo be ye mensem wo hunfo Dorma Hene wo hunfo na nshira nka Dorma Hene da bia sam ka kire mu say ono Dorma Hene no empirical and concrete evidence said there was a king called Kisi Dorma otumfo say to the first with na Asante warriors ekwachi na wiakete wo Dorma atwaniti. Why are you denying this? In any case, in one of your videos who be catch there say wabakwasem no obi ohini bia mbetena so a friend Dorma Kisi ndi anyintum tina na wadama waka ye giatum ye fa nse na na ntwantro ana Asante Hene si wakum Dorma Kisi a wo si wadi matem won so se wahini bia mbetena wakunya so ye friend Dorma Kisi Asante Hene si wakum Dorma Kisi. And in this case no ntinka watem dide na wadi no na wadama ye ntiase nana ye ntiase o se ubetimi be kasa etia wo hene pon a wanim tu nim se just ho pese o ye trofo nana wonkwa so just so shut up kata wani pese o ye trofo na obeka se otumfo akunya ne nso nchen wakunya no wo ye Dorma Hene Dorma pe o na ye ka Asante a ebia ma adwen yam se ye Asante region kwa no Asante bi wo srem Asante bi wo Volta Asante bi wo Eastern Asante ebi wo bunu ho enti akunya da ho for 20 years plus 20 years plus what you wakache pe what you want me anse ho adabraka na na se akunya no media etu onkotwere de atwere woni abusuafo nyina kasa asundua ba na o ka se krom hofo esumaja fo no sabi o magimi se otumfo ba ho se obesi hene no na o munim se enye otumfo tumi mu so obetima ye no o ye din hwe no for what reason o munyina ne na akwa asundua mu enum asundua kruwa no asi hene umuni ya wodi kum sa mempene anti basa ye na ekoso wo chief ahin sam won wo ho no. Is that what you subscribe to? Nana wadauma hwe amanyosam nye se mo ohini bi nye amanyosam aden, but to take part in active politics no dangerous because we your hinima NDC for your hinima NPP for won krofo a omo atwa ho ahia no ebi NPP ebi NDC. So for you to take a clear stand no and even our constitution no cry to move for say mama nyesa na aden Dorma Hene na aden dia na bae hwe. Let me tell you history e bia na wa trenkonya wo asihine to hinifo mo Dorma ma nka nkire wo say ya na Dorma Kisi ye twa ni tie bia kete the drum you are beating no e dane say bejina mu bisa you find yourself wanting na wada Roma twene na wo bono enye de na twa so enye de emwa emfatao se wo hene wo tie akunya sei so na wo ba na obetum futuro agu yani ye be kwa hwehwem yes na atwantro enye fe Dorma Hene enye fe enchire wo ba mabu a ye wo ma no so beti yenso ye wo buo e de ma ye hemfo ye mpesa so beti